Rukometaši Bosne i Hercegovine će u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2016. godine u Poljskoj igrati u grupi 2 sa selekcijama Danske, Bjelorusije i Litvanije, odlučeno na današnjem žrebanju u Varšavi. Danska je apsolutni favorit grupe, mišljenja je selektor Dragan Marković, dok se sa Litvanijom i Bjelorusijom možemo boriti za drugo mjesto koje bi nas odvelo na Europsko prvenstvo. Danska je apsolutni favorit bez pogovora. Mislim da nisu nepobjedivi, imaju oni svojih mana, vidjeli su to na ovim prvenstvima, da mogu da odigraju katastrofalno. Mi ćemo se nadati da ih uhvatimo na krivoj nozi, da iskoristimo svoju šansu, a mislim da je jedna još neugodnija ekipa Bjelorusija koju je Juri Ševcov uspio da stabilizuje ovih zadnjih par godina. Ipak Marković kaže da je još uvijek rano razmišljati o protivnicima, jer nas za 2 mjeseca očekuje dvomeč baraža sa Islandom za plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru 2015. godine. Puna koncentracija je na Islandu, puna motivacija i priprema svih nas zajedno, igrača, medija, svega, da zajedničkim snagama probamo napravimo istorijski rezultat. Kvalifikacije za Europsko prvenstvo počinju u oktobru 2014. i traju do juna 2015. godine, a na Europsko prvenstvo ide 15 reprezentacija i 7 grupa, zajedno sa domaćinom Poljskom.